LTN Luo Trending Nation. Mopandi inyenyo elela. Kende pile nyaka chieng moro oyudi nie gimoro minyalo sugo giri moro next chieng achiel iwinjo to wajothum kosa miwaga to wiwa to wilga koro red card ni emo mineno ka upcoming kumanyo chichulie siling 7,000 kata awache ni kwa mfano siling 8,000 kata par upcoming dhi kanyo to eno dhi wacho ni jatelo an miya mantie amen ten ni gothum ka jatelo gimi siling 3,000 kata 4 Prince Ariamo mantie to pesa di Nairobi sana ineno Alphonce ne mantie ni tekno nyalo gocho kanyo en gima imiye no mane en bora ni miye gimiye ema odwa kao ko miye pesa matin no to kao siling 200 omiyo jo band kinja band duogo Lucy to samoro en gi jok man gi mon ma dhako rite ot gi mondo odhi chiem gi nyithindo Lucy mwana hai yes ineno at my first time mar biro Nairobi to kase launching mar ndo ka kora duogo ni mondo ago pap Nairobi weg club sugo e mano chwanya kech nitie jok manogola piny iyudo ka ng'ato nyisi ni bwana in mabor bia wadhi ringo at a rate marom kama iwinjo but wakwali siri moro ni nitiere club moro e town kanyo mano endap ni poko chula pesa na nyaka kawuono mano keta awuotha are iluongo ni police line boy na karibu police dog Mwiki Kanti Mwiki na opposite police station Black Pearl ka Ken boko miya pesa na nyaka kawuono mineno wuoyeni keno yo mano warwa gima noduogo joka kode noduda kode through manager ma Las Vegas koro ingena dhi atiyo ka ng'e maber ya rate mwawinjore cha bet bere at least onyalo neno kata na wendo oyawe pache kata mabere ja kaunta mar Kenya mano miya siling 1,000 mokona ne bwana ineno jamani ok dhi biro sani inai ka edhi ot ka ng'oero or ni pesa nyaka kawuono Ken ok mak simba basto ineno kore ei Nairobi as a whole clubs mana dhi tiye ng'ama nochula maber mogik ne en Nyagos aya Dandora kadhi ke Dandora ema nadonjogo Dandora okatiyo first time to onyisa ni nonego benago sio ariyo to onyisa ni gimetim in bia bigo sio achiel nikech kae ndio kotima ng'owa okoyota ahinya koro ing'eni adhi tago sio achiel to aneno kaka Talibans ng'iya biuru tiyo gi pacha moro okoyota ahinya koro ing'eni kapok odhi ahinya naneno bigeni jotuka nokwal te iwinjo modong Nairobi jotuka nokwal simbegi te ineno ka ilora jo Dallas ni inene stairs kanyo eman wawe simbe watu wawuok oko kawachak wachopo terminus koka en boka morie wang'a chieng' ing'eni simbe useweyo koro jogo duogo koni bwana onge haja wabed Nairobi nikech wachandore to mon be wawe chien wadoga uru dala mano be kaka naduogo koni nikech koro ne onge adhawa mano to ng'ano keti kamano no baba
Woodma. Akodhe welcome. Dongeni kora Thank wendo. you. Kora ang nangen ade gima dhi mbele. Alphonse mano dong koro joka yawa. Ikia joka ka. Bwana Mos. Otiso ngejo. Mos. Watch no late. This, idi ketho wach mamit ni, Otis. Koro joka ka dong. Ikia Dandora. Ineno gima timore Lucy. Yeah. Kanyo noting'o jathum achiel miluongo nonyango popcorn. Nyaka kawuono ok wawinjire nikech Mano rach. Iwinjo. Mano Aeto rach. ne gin gi Well, ng'ama noyawo pachwa ne en Jowi wuod Seme. Jowi jadram. Ma wang'e konche rachno. Mano jadram mar Javan sani. Ema nonyisowa ni bwana mokwongo tim konguru donja wendo in ka uwe piny ogore ka gima piny dhi yawre e kodhiyo. Mane ng'ama nokonyowa Nairobi kende. Koro an awinjo ka chunya ola makoni bwana Nairobi ni kaonge manager moro ma strong ok apar ka nyalo bet aming'a unless agoga magwa makoni gi nikech gini baseball ka base every weekend atiyo kuonde mopogore. Koro beta awuoth kamano chieng' moro wuoth ne chak gig ma apoka thuma moro achiel omiyo ng'ato moro pache oyawre kamoro ma ogombo kowa kamoro. Mana dier. Mano be kaka naloro stoch Nairobi. Bwana Mos Kafaya. Lakini this time round, kiduogo to kuongo ing'iyane manager moro manyalo konyi, but to managers wa ma Nairobi gi bende kimiyo gi tich kidwa follow gi ahinya to bok ginyal tiyo kodi. Imiya time ne kaka manager upangi nikech in midwaro. You are going? Akodhe mute. Aning'e gima aheroga. Kafaya. Ineno Black Pearl miwuoyeno. I remember nagochoga kanyo every Wednesday. Alphonse nineno ga post no. Every Wednesday nagochoga Black Pearl. Nanenoga. Every Wednesday kata ka ng'ato mi siling 7,000 to sound en go. Dong onge pek kanyo. Manto ber. Manto ka en gi sound to mano ber. Inya at least Nikech nan gi vyombo ga. Anadhi gi vyombo ga akawo Uber dhi gi duogo. Tang'iyo kaka chulo jotuka go. Kai upcoming moro ting'ore dhi kacha. To ketho na show mar Wednesday no. Koro miye siling 3,000. Vyombo to haya. Anti ng'en ni 700 to an gi vyombo ga. Ineno gi Bang' koseketho na. Pok ochako gocho kanyo kendo nyaka kawuono. Nogocho diriyo. Pok ochako gocho kanyo. Koro ineno fupgi. Oketho ni tich. Kumichiemega. Mimanyo kendi. Kaeto kendo en be koro iduogi riembe. Neno koro fupgi. But an gima ng'eyo ineno gineno tamo kata mago thum Kisumo ka nikech iyudo ka most of ji ng'ato ka ng'ato nigi price ne. Tiyudo ka weg clubs kao price mayot to giwe price moro ma pek mang'idhi kelo go ji mang'eny cha. En odwaro ni omi kata jathum siling moro. Igeni Kisumo ka pod jomoko tiyo nyaka ne siling 2,000. Nawinjo Mwanda. Like albino. Guys. Ebu mwene kama jomoko tiyo nyaka ne. Ineno Kisumo ka is one place ma pod ni down ma ji tiyo nyaka ne siling 1,000. Iwinjo? Ting'eni ng'ato kaka an kang'iyo rasa moro gi rate nada dhi wacho na 1,000 gima nyalo konya go onge jotugo an koda bal. Yeah, cheap is always expensive. That is true. Koro in sama idwa dhi kawa 1,000 nyithindo in go dhi school dhako nego bed ni bedo maler, ibo nego bed ni bedo maler kibedo stage. Prince Kafaya poda duoko uchieng. Chieng' ma jothum wan wawegi wabro keto our red card. Kila kitu itakuwa sawa. Kendo jo bagi ok bi kawo ok bi use wa.
okawuondi pok waketo mane momiyo Alusi Musa nyalo wuoye wachno Black Albino nyalo wuoye mano babana karibu sana wuono Rio nade Lucy? Wario maber ariet. Mbocho mana na mosi. Mari ti para dira. Anya minu. Kisumo kisian kadede. Oh, in kare? An kare. Podi Nairobi? Anto kadak Nairobi. Oh. Sasa mpena scroll TikTok hata nini wacha ni wamosi ndalo mang'eny. Ai timo maber antie. Sasa. Aya sawa. Mute matin kara. Bed kanyi mute matin. Aya, Black Albino, mic to you. Ramosa ukendo kweuru. Okwe promoter. Kyo Kiswahili kwa sababu dhulu bebaga matin lakini abro gadha tu. Wawi. Any language. Sasa hiyo topic nimesikiza kabla sija join. Na muko very right. Muko very right. Yeah. Lakini muko very right lakini in a wrong time. Unajua kwa nini nasema hivyo? Mimi hawa wasanii wa local wa Mombasa walinilaumu sana nafanya kazi na wasanii kutoka Nairobi kuliko wao. Sasa mimi nikajiuliza wacha sasa ni wa promote wao wenyewe. I swear to God tulianzisha kitu inaitwa bar owners, promoters na wanamuziki tukawa kitu kimoja. Tukasema leo napeleka msanii kama Emma Jalamu Bakstan. Kesho nyingine ikija po town napeleka Chuda Paradise. Manake tunawalinganisha tunawapa opportunity wenye bar. Umeelewa? Alafu tukasema wanamuziki wa Mombasa hata sahi wako hapa wanasikia. Nitawataja paka majina. Tulikuwa na Roy Thunder, kawa Karoli Jachiga, kukawa Otis Wadajeni, Akoli Personnel, Achim Nyarongo, anu watano. Aya, mtu saba wa sita. Kuna Ken Kwach. Kulikuwa wasanii kama 13. Aya, ja Sudan. Sikuiza yuko hapa Mombasa. Walikuwa wengi sana. Tukaeka rate vile unavyosema. Tukakaa mahali pamoja tukaeka rate, tukasign. Secretary that day was Ken Nyogana in Mombasa. Then Zigilangi alikuwa kama vice chairman, mimi nilikuwa chairman. Waelewa? Tukaongea kwa kina kwa kitu kimoja. Mwenye bar ambao Carola na perform ama Roy wanamuziki wa rate moja. Iwe ni 20,000 ama 15,000. Unasimamiwa chakula. Unasimamiwa chakula, sound, vyombo ndo unakuja navyo, piano, hizo pengle, hizo sio ngeng nini, shakers unakuja nazo. Ukija na sound, ukija na hiyo ndo equipment. Mwanamuziki anakuja na equipment. Kama unakodisha lakini sio budget ya mwenye bar. Tumeelewa? Kukodesha ni mfuko yako sasa. Mfuko wako. Lakini sound kama mwenye bar na sound anakupa opportunity wewe kama mwanamuziki unachukua kama sound unamchajisha. Na kuambia nilifanyia mkutano nikaleta tu function moja. Karoli Jachiga na Roy Thunder kwa wanavutana. Nikaeka nani mkali kati ya Roy Thunder na Karoli Jachiga. Umeona hiyo post? Nikaka kuingia 300. Tuli succeed. Wasanii kwa wanadhani mashabiki wanadhani hao wanapigana. Lakini ile ilikuwa akili yangu.
na pale Roy aliganya kama 50, huyu Karoli akapata 50 na tumelipa kila kitu, tumesucceed. Sasa kitu kimoja kikaja, hawa wasanii wa local hawa local kila sai kama Karoli ana perform Acapulco, hiyo nakupa example, ana perform kama 50 namba, tumeelewana. Alafu msanii mwingine anakuja anachukua the same venue, anamconvince mwenye bar, anapua 5000. Wafikiri ule mwenye bar atamchukua ule wa 15 ama atamchukua 5? Obviously, very good. Sasa hapo very quickly. Sasa hapo ndio maana hao wasanii wa Mombasa hawezi kujiendeleza. Unakuta paka wenye bar wanaita wasanii wengine na 4000. Just imagine. Unachukua na 3000, Albino. Na wewe Kwani sasa hii 4000 mtu anatoka wapi na transport ni pesa ngapi? Mfanyikazi analipa ngapi na yeye anaenda kwa nyumba na pesa ngapi? Kulingana hiyo swala ambayo uliniambia, tuliuliza na tulikaa chini wasanii wote tukaelewana na kwa rate moja 15. After 2 weeks 3 weeks wanapigana wenyewe kwa wenyewe. Ule amekuja ambaye kwa na perform amechukua 4000, ule amekuja perform amechukua 4000. Mimi nikawaacha. Sasa kukaja kijana mmoja anajiita, alikuwa MC wa Elisha, anaitwa Okubasi. Okubasi. Yeah. Mimi nilikuwa na show ya ya Okoth Jarapogi kama sijakosea. Okubasi Okoth Jarapogi. Nilikuwa nimekaa Bamburi, kwaitwaje? Bamburi Samba. Okubasi the same day alika wanamuziki wote wa Mombasa. Walika wanamuziki wote wa Mombasa wa perform pamoja, kuingia ni 300, sijui VIP 1000. Sasa mimi ndo ninaanza kutangaza mapema, nikamwambia Okubasi, wacha nipige this Saturday, upige nyingine Saturday. Okubasi akasema wacha wasanii wa Mombasa wapige wenyewe kwa wenyewe. Mimi sikukataa, maana mimi ndio tangaza show ya kwanza. Nikasema sawa, wacha sasa kiumane. Mimi nitafute pesa, wewe utafute pesa. Na kwa pia Mungu hakuna msanii ambaye alienda kwa hiyo show. Kila mtu anataka pesa kwa kupitia Okubasi. Okubasi hapo ana pesa, ana target pesa ya gate. Okubasi alipokuja kwa show yangu akanambia, Musa, kudili na wasanii ni ngumu. Waliboycott. Hiyo show waliboycott, hawakuenda. Akanambia, Musa, kudili na wasanii upcoming ni ngumu sana. Sasa mimi nikamuuliza, msanii, wewe ndio umefanya makosa. Wewe ungeeleza wasanii ukweli kwamba sisi tu perform tunategemea gate. Si ati mimi na organize show na kuita Alusi Tibim njoo, sijui Nyarawasi njoo, alafu sijapata ndururu. Unajua pia kuna transport unatumia, labda unasichangamwe. Show umeweka Bamburi. Umeelewa? Hapo ndio kabisa. Hapo ndio Okubasi alikosea, akatoka. Sasa mimi nikaja na idea moja. Kuna idea nilitoa, Papati alinisikiza sana. Wajua Papati nilipenda kitu moja. Papati anaweza piga show Nairobi. Papati anaweza piga show Nairobi, show Inda anapiga show Nairobi. Papati anaweza atoke tu kama vile MC anaongea aende kwa show ya Inda. Anaimba nyimbo moja. Sijui kama tuelewana. Nakuelewa vizuri sana. Na unajua Papati yuko na show. Aimbe nyimbo moja tena narudi, anachukua gari anakuja na gari yake anaenda kwa hiyo show yake. Amaliza kama 15 minutes. Sijui kama so kitu ambaye anafanya, Papati anafanya, wale mashabiki wa Inda wanamjua huyu jamaa anaitwa mtu fulani. So next time akiperform anasema ni yule kijana mdogo ambaye alimbele siku. Ndio maana siku hizi Papati iko juu. Sasa so inamaanisha Papati anajiuza kivyake. Nyakuramogi
Isebedo gi achiedh nade ka ipenjori kama inyalo chwalo lendo magi ne jopiny. Obed lendo mag ohala, lando nyasi kaachiel kod lendo mamoko mathoth. Bas, kik ibed gi kiondko moro amora nimar LTN Luo Trending Nation ni ka nikech in. Wan kod jolendo man gi oteku kendo nigi lony mamalo mar chwalo ni lendo meki ne oganda. Ne ler mathoth tudri kodwa e nembniwa magin 07 11 92 32 74. Bende nyalo oronwa ote e luotrendingnation@gmail.com. Lendo manimba mana gi LTN Luo Trending Nation. Weche mopondo, weche mopandi, inyenyo elela. Kineno kokuok kuomi matiende ni onge. Isebe. Ne sigana mamulo ngimani, sigand joluo, joajawa. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom Ohangla. Ong'eane life mar jothum gi familia margi. Ineno. Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundho ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samoro. Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yud wechegi kamoro amora ma intie mana kar bedo. Kete mana kai. Kete mana kokidwa kete ka to bro keti gi thuon. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest.